Kane kedai ke All India Radio Shillong ke Kubor Ban Puledo Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ke Kubor mentag step. Menteri Rang Badu Kari Ulaong baga jingroi ke Jammu Bat Kashmir kedai ke bawan hakmat ya ke Sarkar NDA. Ka jingdan ke bakot na ke jingpang COVID-19 he India kala keu syaka khandai pusan point nyau prana ke sispa. Bat ke jing ekran ki Director General ke Border Security Force bat ke Border Guards of Bangladesh kala kut no ha Guwahati henin kesngi. Ka Kubor ke babnia. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi henin kesngi Ulaong baga jingroi bat jingya caprang ke Jammu Bat Kashmir kedai ke bawan hakmat ya ke Sarkar NDA. Menteri Rang Badu Ulaong ya kani haba jingkran lengba ke internet haba ulaple ya ke Ayushman Bharat PMJ Sehat Scheme na ke benta baro kinong shnong ke Jammu Bat Kashmir. Ulaong bagani ke scheme kan ajing sumar bahdo sanlak tengka syakinong yo mentoy ha Jammu Bat Kashmir. Shosho Ulaong bagani ke scheme kan day tang haki hospital sarkar ne jong kiriu shimet hendrai kan tre kam haki no kini ke hospital ki bilan jinge day bat kini ke scheme hakeleng kari. Menteri Korbari ke Sarkar Pedang wa Amit Shah Ulaong ba ke Sarkar Pedang ka IT lot banwanra ke jingroi habaro kiliang bat ke jing syongsuk ke bayaine hakathan chite lam mingi. Amit Shah Ulaong ya kani hadin balaple ya mau nong rim jong ki babun ki kampen roi ha amin gau ha Guwahati henin kesngi. Ulaong ba ke Sarkar Pedang kala juple jingmut ya kathan chite lam mingi ha jing sensyar jongka. Ulaong ru babun ki kenhun pentri makathan chite lam mingi ki penbor ki samla ban keng atiar. Hendrai ke Sarkar Pedang ke penti kena bakini ki kenhun pentrim kinwan no syak imlang salang bani imsuk. Ulaong ba ke sekolah kaput apedang ke India bat ke Bangladesh ke balapen kod ya ke jing pakhang ha Manipur bat ke election barang syukut ha ke Bodoland Territorial Council kilong ki sinjam bakongsan balashim banwanra ke jing syongsuk ha ke than chitelam mingi. Amit Shah ulawan maneshim benta ha ke jing elang ke BJP ke balalong ha Guwahati. Ka Sarkar Pedang kalau ong nin kesngi ba ke jingkot ki beriau na ke jingpang COVID-19 he India kadai ke wei na ke bastet tam ha ke perthai. Ka tenat ke kot ke kya ke Sarkar Pedang kalau ong ba ki bakot na ke jingpang COVID-19 ha ke India kala poi kumba khandai pu nyaulak san po hajar ngut. Ka jingdon ki bakot ke lakiu syaka khandai pusan point nyau pra nak sispa. Ka jingdan ki baklat na ke jingpang kalong tang iwei point sausan na ke sispa bat ke deka wei na ki baduna tam ha ke perthai. Ha ki apusau kenta tam balalet arspa san poingut ki beriau ki badani unu kenyang jingpang kila klat no. Ha Meghalaya laingut ki beriau ki bana ke distrik East Khasi Hills ki badani kenyang jingpang COVID-19 kila klat nen kesngi. Bat dakini ka jingdan ki baklat baro kalong sispa lai pu prangut. Ki Kubor na ke Directorate of Health Services ki atho ba arngut ki beriau ki liwa thamai ke ne ke jingpang henin kesngi kat ba sau pusan ngut pat ki lakot. Ka jingdan ki beriau ke badang doni unu kenyang jingpang ha Meghalaya menta kalong arspa sapu prangut. Ka jingdan ki baklat ha Meghalaya kalong tang iwei point not line na ke sispa bat ki dan khatsan tli ki containment zone habaro ko wei ke jilla. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi unyasa miki sembo perkat jong bat ki beriau hakari bat syabari ru kumjo ha ke program Man Ki Baat lengba ke All India Radio menta ke step ha ke por kat wei beje. Kani kan dei ke sien ke bahnyo puar jong kani ke program ba shisin shibnai. Onla banyo ekne ke jingkren Menteri Rang Badu na baro ki network ke All India Radio bat Doordarshan na ke website News on AIR bat na ke News on AIR mobile app. Onla ru banyo nagi YouTube channel jong All India Radio, DD News, ke office Menteri Rang Badu bat jong ketenat information bat broadcasting. Maria dep kren Menteri Rang Badu ha ketin Hindi on pensngau sai gijing penkela syaka ketin Khasi Jantia bat Garo. Ya kini gijing penkela onla banyo sngo biang la shibit menmiet ha ke por prabeje. Kani ko Kubor kawan Shapi na ke All India Radio Shillong. Laitili kijing mliin bangi baro ngi de ban bot perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat khmut. Penjinga iwei na iwei pan. Habai dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat betab bahaya ka khmat bat le kita bonsin. 2 minit relang bani le persya ya kijing pang COVID-19. Naga Shillong Station jang All India Radio ne beteng biang ya ke Kubor.
Ka jingya keren basan puwei jong ki Director General ka Border Security Force bat ka Border Guards of Bangladesh kalalong ha Guwahati na do ka arpu arterik mentau benai bat kalakut no hanin kesngi ka arpun riu terik. Hagani ka jingya lang le keren ki babun ki mat bedai bat ki kam kaput bat laweng ki jingya leng ba ki jingya keren ya snow thuk jingmut. Hadin kini ke jingya lang ka kunhun jong ka Border Guards of Bangladesh kalapoi ha ka BSF Meghalaya Frontier bat kale kendu yau Inspector General ka BSF Meghalaya Frontier u Hardip Singh bat ki weki officer bane keren ki jingya bam shimlayo bane keren ha ka jingya lang ha Guwahati. Ka National Task Force nin kesngi kale keren kilat ban shim thamai ha ka jing test jing sumar bat jing wat ye ki bayo e ka jing pang COVID-19 hadin balami ujat kinyang jing pang ba compare na ka United Kingdom. Ya kini ka jing lang jong ka National Task Force lakot penlong da ka Indian Council of Medical Research hapo ka jing penyat udukot ka Niti Ayog u Professor Vinod Paul bat u Secretary ka Tenat Health Research bat u Director General ka Indian Council of Medical Research u Professor Balram Bhargava. Ha kini ka jing lang le keren bahalor ka jingla ban sapriang state uni uknyang jingpang on wat bah bat itu ikibriu ke balayo yau ne kunyang jingpang bana ke United Kingdom bat on penkerpang bahayaki baneda na ke jing sapriang uni kunyang jingpang ha keri India. Menteri Korbari ke Sarkar Pedang Amit Shah unlet jingo ya ke jela Manipur mentagasngi. Un play yo mau nong rem na gebantah nyau teligi project bakongsan bat un play ru ya art ligi project baladep shna. Amit Shah un play ru ya ka roll out e-office ha ke jela Manipur. Menteri Khana Ketenat Development of North Eastern Region Dr. Jitendra Singh don lang ha ke jingelang. Amit Shah un ai jingkren ha ke jingelang ha hapta kang jaibung ha ke nong ba Impal ha shwa bu un mi na ka jela. Ka jingnyo vote na kabenta ki election panchayat bat municipal ha Arunachal Pradesh kala long hinen kasngi. Ka BJP kala job bon ha ka Pasighat municipal body da ka job hnreu na ka pratli ki seat. Ha ka Itanagar municipal corporation ka ba arpo tli ki seat, ka BJP kala job shipho tli ki seat, ka JDU kala job khandai tli, bat ka National People's Party kala job ka wei ka seat. Ya ki jingte balor ki election panchayat ondang yo. La ban kedau hang ne baha hnreu hajar sauspa iwe teligi gram panchayat bat khandai teligi zila parishad ladep jet ginong mi khmat namar ba shimladon ban yeng persha ban yakun. Da ka jingnang bha ka jinglong jingman na ka jingpang COVID-19 ha jela Assam. Ka jingtut kinong jingo kai perthai ki bana India shaka Kaziranga National Park kalanang bon. Divisional Forest Officer ka Kaziranga Ramesh Gogoi uleto ba ka jingyo khajna na kinong jingo kai perthai bana bari kan hiar mentagasnam namar ka jinglong jingman. Kat kum ki khubor balayo ka Kaziranga National Park kalayo khajna basongdor nyaupusan lak tengka ha kini ki arbnai ki balalet no. Kari kala saki ki babon ki jingkala hajan man lagi benta ha ki hnreu snam shteng jong ka jing sanshar ka sarkar NDA. Kawai ni kini kedai kabalong ubut lom jong kayo kokot bat kata kedai ketenat road transport bat highways. Menteri kini ketenat Nitin Gadkari ulong balapan kelai ke jing jong ka COVID-19 syaka kabu. Bat kari kalala banchna kumbahan riu hajar arspa kilometer ki surok ba nado unai wieng menta kesnam. Hashwa ban penkot ko kubor ha kini ke step sesisian kimat bakongsan. Menteri rang badu kari ulong ba ka jingroi ka Jammu bat Kashmir ka dei ka bawana kamat ya ka sarkar NDA. Ka jingdan ki bakot na ka jingpang COVID-19 he India kala keo syaka khandai pusan point nyo pra na ka shispa. Bat ka jingya kran ki Director General ka Border Security Force bat ka Border Guards of Bangladesh kala kutno ha Guwahati henin kasngi. Bat katto ka kubor kalakot ang step ka balawan shapi na All India Radio Shillong. Ngipin kan mau ipi kinong ngap baha kapor prabajing na so pagka Delhi Station na kabanta ka kubor ha kaktin Hindi, kabanbod ka kubor ha kaktin Pareng ha kapor Prashteng. Ngipin kan mau baha kapor kandai baje na kanig station, pinyo ka kubor na kathan shtelam mingi ha kaktin Pareng. Kapor menta kala janda partat praduna san minute.